Munene wa borithi Hilary Mutyambai niekirite mukonde tharikira iria iratafanirio ni nyanake mwena wa Bamburi Mombatha utuko wa gukia umuthi tharikira iria iratigiria andu 15 na nguraro njuru. Gukinyeria riu Mutyambai augite ekwirwo atatu ni maikitio ngono gukwaru nao magiethano nao ni borithi. These are a long-lived group in Kisauni calling itself Wakaliwao. It is not the first time we are seeing Wakaliwao in Coast. Aria maraguraririo marahonia nguraro cia mabanga mathibitari-ini matiganite tharikira ino igitiga muingi wa mwena ucio na hahu. Hari andu 15 aria maratharikirwo, ana ao nio matigitwo mari hatikaini kumana na nguraro gukwa ciangi magithie na mbere na kurigitwo. Jumla Mombasa, Likoni, Kisauni inaongoza kwa masuala ya insecurity. Tukio hili linatamausha, linabugudhi na linaudhi na linakera sana. Kuringana na Anthony Mugaka augite hari namba ya aria maramukiriria andu 11 umwe tu nowe urari mutumia no akauga umwe wa aria maratwaritwo kuna nguraro David Baya ni aretharirio na tarigititwo undu uyu ukirehe nganja cia gwithara. Saa 3:30 tulipata watatu wale walitangulia, then later followed by 8 people. The total number of patients we received in our hospital walikuwa wagonjwa 11. Giko giki ni githiete na mbere na gukumithio guku nake gavana wa Mombatha Ali Hassan Joho akiuria honge cio giteri gwika mituki niguo guikia ngono aria maratafanirie tharikira iyo. Sisi kama mashirika tumesema tutashirikiana na polisi ili tujue ni vipi tutaondoa huu uhalifu. Mutyambai akiuga uthuthuria ni uguthie na mbere na gutafanio naguo muingi ukiurio kuneana ndumiriri yothe ngihuthika hari guteithiriria maabitha borithi. Ngiribotera Kameme TV mutamburuko wa mohoro ni njitagwo Wangui wa Muiruri.